omukujaguze kiro kya Mariyamu aha kanisa ya Bwero mu Bushenyi abikiriza bashabwo kugumiserizana bakatamana omukombe k'amaka gabo aha musinje murungi ebyawe byo muhanda nigija gumisiriza urangana ja kutebere kanisa gumisiriza ogoine kukuna kwenjiri irizo babirga kugumisiriza kandi kunabana ndeba buzima turebe kigamo cyo gumisiriza nishabo nyonko mwebembezi nishabo abantu twene kutugumisiriza government hafe bitakashiri ebiri kwetenga ngo tube tubwine na munonga ko kureba abantu shirana bagamba ngo tutwine nezi tugakatushira obutwabe tutagine nakake tukagumisiriza gayija gatushika abakazabo nimba habura ngo babe cyo kurebera ho makagabo omukazi yaba ryo muka akozire buri kimwe cyone umuserwa dodo gwentura gwine tari kuburantasiya yona kunka yaza habara yazo mukuzengera tari kubasa kubona ntasiya kana n'umwana we bija gumambasha bizi biryo. Engineer Dr. Silva Muchwa bari umjenyi mukuru yayihanangiriza bikiriza okugira entasiyo makagabo nabo cyo bantumwe buri umwe agire enterprise kimaze kitwe cyo gukora tukakuretera ki akasinzi era tu abana bato bakagira umuze nashoma kurondo muru kokemera umutekozire ki kandi mirimo kwetaro iyo kozire ki ero abacara nubo banyinitwe kandi abacara tubogeraho bingi amunonga munengo micwe umutwarize wabantu bari bakazo kubamba sima rahanga bazinduka ikinshereze mweto mutuma kugira ngo twinde gukora turi kumanya ngo twinde kubaka bama witu turi kwijuka umushiki Mariyamu shugine wa tuzariro mujuni kandi umujuni akijaka akora umurimo murungi wo kusungura umuntu ari kumuyiho mbibi no kumuhindura umwana wa rahanga anogarukana na rahanga we. Omugani makuru abanyabutegetsi bashabwo kwehara ogumana batera urwaro rutine mugasho kureka amana bagatomukora abantu babaronzire ebyagambwa Dean wa St John's Cathedral Reverend Canon Ezra Musobozi hara bageze mu politics ata politics no sanga bali omutoko noise tukanosera mugasho kwa noise ugozeki bali mutoko konka hantu baro yes okushabo kwabo makaga speaker wa district ya Kabarore Timothy Ruhweza owabanasima mukama hago kumare mishomo hamwe na nyino kusiye myaka nshanju netano ekikuru ekyakiro kinu kubera kusima Ruhanga habwe myaka ya moti yahikize nshanju netano nka ekaye koruzarorwe n'abanyabuzali twena tusima Ruhanga abo kuba amulinzire kakahati Rwabuhinga Richard Bog orumukuru w'entebe ya katana habwa district ya Kabarore yashaba abantu kwetabo mu barogwa abantu oguriyo nuguza kutandika kandi government gweru kubara abantu nemanya umuhendo gwabo nebatekaniriza ikikiro kumanya umuhendo gweru kumanya amakora gagasha Onesmus Ndianabo na Jonan Tsingwire.